Bini Therepo niphai create Roxy arni Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Cultural Affairs asai kamatung pen pherangkia mai ing nipon. Bangso pherangkia mai along non kibangji Therepo niphai ingkora isi arni ingdeng kre hinia Phong Rangsina Sarpo Film Award lapen Folk Artist Award suri hini ra ingkora ke thoma pharman kipi ke bajur bonja phan ke pangda. Bangso pherangkia mai along Cultural Affairs Department Deputy Director Rani Terang Pipen ke pachini pona tengke ingdeng kre hinia Phong Rangsina Sarpo Film Award lapen Folk Artist Award suri hini ra ingkora ke thoma pharman non kibangji Therepo niphai ingkora isi arni kangsam porphai trok apor Karbi People's Hall taralangso singmir jeng achataya longsi paman pon bobosi pangdak pon lasila bangso long ke ongdung solang doara ratum ke doan setami nang kidun pen ardi nang ki pidun ja phansi chopha ponlo lapen kelang duna nam setami aki joy puta pangdak pon Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2023 Female. Special Jury Award 2023 Best Child Artist, Best Costume Designer, Best Choreographer, Best Comedian, Best Cinematography, Best Actor in Negative Role Male, Best Actor in Negative Role Female, Best Art Director, Best Supporting Actor Female, Best Supporting Actor Male, Best Scriptwriter Screenplay, Best Playback Singer Female, Best Playback Singer Male, Best Makeup, Best Film Editor, Best Lyricist, Best Music Director, Best Actor Female, Best Actor Male, Best Director, Best Feature Film, Documentary Film. La 20 inkorapho category si nilitum ala bangso award ningre nitum tiponi labangso nong e kipj long kaddo gabe soning kora phoan jongpon lo la bangso a program along nitum award kipj lage category isi pen ha inkorapho ando lage dak nili porhi pon pe det post ami la soang bong si nilitum hala bangso arni nitum award anta nitum pipon po apela bangso category dak isi pen inkorapho ando la sida kado kabe category long nilitum award ki pipon edji la pokali dak screening committee tum pen kangwai pon bahag ke do apana bahag ke kabe det ta do la simhala so award function aju si nilitum kado kabe thek pon long labang soang bong pen Film Award ka chapalong duna lamar jana men lake ser dihun clearing way riro kanghon harchi keba prai lapen chojun documentary film aphansi nong e bibajir ponpo lapen labang soalong alohi sarpo aman pen Karbinglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang EM Surjorong Pharatuma phansi chopha ponlo pasi ningje ponthu News Report Longsodar Inti Karbinglong Live